Руське слово у рубрики «Тижньовник» представя іще два приглашені лістини за вибор членов нового зволання Національного совіту Руснацох, а у рубрики «Нашо место» дати звіт зо Схадської скупštини opštини Kula. Tu i вістка o formovanju školskih transportnih patrolov u opštini Verbas i o otrimovanju festivala ručnih robotoh i suveniroh u Kuli. Ekonomija analizuje, čiše zniščuje ambroziju na privatnih i javnih povrchnoscoch i dava ohľadnuce kamenka otiča zo Đurđova na tohoročnu sezonu Bostanu, da dati i natpis o sotrudnictve nauki i privredi. Kultura i prosvita piše o počatku novого školskого roku u djecinskih zahradkoh u ruskim keresture kod Cure i Đurđove, a mozaik zaznačil peršu samostojnu vistavu fotografiju Ivani Medješove iz kerestura u Novim Sadze. Rubrika Ljudze, rok i život piše o ljetnej vladičeskej rezidenciji u Šidze i upoznava čitačov zo zvesnu Poljakovu z Avstraliji i Anu Buljčikovu z ruskoho kerestura. Duhovni život dava vistki z programi Slovo života za mladih o školjarskim dnju u Vodici i o robotoh u cerkvi u Bačincoh.